Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Wada pada kejing tirus Lapbah kejing Tuid ka Lyer ka bajur. Hendra kipat Riew Ngeit jang balang Presbyterian ketua Jingïaseng Synod mingi ka baar pausau ka belalong ha ka balang Presbyterian Mowtyrshiah ka bahap muka yau Presbyteri kediga Jingïaseng Synod kelas dang naduk ka ar hadu ka santri ulber ar hajar ar pun Riew. Haga Hapdeng menstep ya kubor na ketinu blay la sam du Reverend KL Pariat kat bah haga por na paisngi ya kubor jang ketinu blay la sam du Reverend CL lalu. La penderhem shushu ya kan Jingïaseng dega Jingïaseng bentah ke jingruai choir na ki balang beper-per banyaro ke kerteng jong blay ling bagi sur jingruai. Ki balang ki blashim bentah ke jingruai choir kilong ke Jingïaseng kena balang Mowtyrshiah, balang Presbyterian Jalaphet, balang Presbyterian Barato, standing choir Mukayau Presbyteri, standing choir Shangpung Presbyteri, standing choir Narpo Presbyteri, standing choir KGP Synod Mingi, balang Presbyterian Mowtyrshiah.
Tuid apa kata por kebersihan lah. Hapdeng hikun Israel. Nama kata por kebersihan dan usia ujatan ahas organisasi. Nama kahima Israel. Kata Synod was installed, was in David, but was in Solomon. Hapdeng ketingkat was in Solomon. Lapan pakai ke Arya. Kata the Northern Kingdom, the Southern Kingdom. Kahima kebersihan, but kahima kebersihan. Kung kata kapor kapat Kim Khat, pakai gini ki jet in Riew. Kahima kebersihan, kata bor jong Jerusalem. Kalau sekarang hari ini baik coba kita pakai. Bagi hima kebersihan, ibu makanya baik. Kalau boleh usia betul kan. Kalau siapa, kalau ibu kalau kata kita berubah, jadi kita kabur, tercungkah. Kaki kita berubah, kongkong kata kabur. Kata kita orang besar kata kata lain. Kordit kita bagi nasib kita baik kita. Ibasah apabila lebih, apabila kawan dapat bersih jadi. Angkat susu, agar berkat pelan dan kalau dapat sun ke kordit kita kena ring, kita cuma pop, kita sai cinta, kita pop membaca utalai kali. Doa beri obrai, panju dia kecil pencemai bor. Abraham berap arbusan sen. Habat khot Abraham man mino laka snong juna ko haram bale se ko ri ko dei ko seperti itu langko Abraham hileno nanti sekedar nanti kita ri ko di sana sekedar ri pakan seperti dengan Allah ini dengan Allah ini ke jibril ri ko pakan Kalau baik umai ini ke jibril ri Abraham kata kamu Abraham ulang-ulang nyebusan senem berapa? Bagaimana kado arbusan senem? Pangpendak dia kata jinggular, ganterku ye, ganterku ye jet penriu apa kau? Arbusan senem, wah. Cakap, ulang apa sausen? Panjang, syangka, Rahel. Joseph, Tuhan akhiratkan Muslim. Panduan, dengan ini boleh, udah kajian tu, kajian berjauh. Joseph, kau jauh jauh. Bapak kita dalam jauh kau. Bapak tahu itu seperti bapak tak berani. Tapi ini kemudian kita ini semua yang Joseph. Kita akan banyak mahu. Kita persenggurkan dia kata. Bahawa kalau tidak dinayu, kita bilang Israel. Dalam kali kata kami nama. Kata sedang hari ini kata pohon. It is studying the British and Foreign Bible Society. They will want to miracles. Kalau ini ikan dalam konsep ini kata Bible Society, ikan British and Foreign Bible Society. Kalau kita dalam komisi pasal itu di society, Bible Society. Jadi kakak jingkuai David Runner Wayne American women pastor Utrai Hapdeng Red Indian United Indies Wala perlu kapor di kasil man deman toy
Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.